Omladinci i omladinke Bijeljinske mesne zajednice Ledinci prošlog vikenda posjetili su Ugljevičko selo Donja Trnova. Oni su bili gosti tamošnje škole fudbala, sa čijim polaznicima su odmerili snage na travnatoj podlozi. Susret mladih iz Bijeljinskog naselja Ledinci i članova škole fudbala iz Donje Trnove protekao je u znaku sporta i druženja. Bila je to prilika da se sklope nova prijateljstva, ali i odmire snage u najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu. Posebno nam je drago što su nas tako lijepo dočekali, što smo mi njihovi gosti. Mi već odavno smo pokrenuli jednu inicijativu za izgradnju terena, za sportskih igrališta i nadamo se da će nam u što kraćem roku biti izgrađene ta sportska igrališta i da će i škola fudbala Trnova također biti naši gosti. To za nas znači da se družimo, da se igramo fudbala, svašta. Mnogo nam znače ovi pozivi na sportske aktivnosti. Nadamo se da ćemo dobivati još, a naravno mi ćemo se isto odazivati na ove pozive. Škola fudbala Trnova osnovana je prije 15 godina. Jedan od njenih pionira je i aktuelni član Crvene zvezde i mlade reprezentacije Srbije Mihajlo Ristić. Trenutno broje 50 dječaka u 3 uzrasne kategorije, a pionirska selekcija aktuelni je regionalni šampion. Škola fudbala posjećuje mnoge turnire širom naše države, kao i turnire u inostranstvu i na svim turnirima postigli smo zapažene rezultate. Na inicijativu mog drugara iz Bijeljine dobili smo poziv da današnji gosti u našem selu u Donjoj Trnovi budu predstavnici mjesne zajednice, to jest dječaci mjesne zajednice Ledinci, koji su došli sa 2 selekcije, gdje su se odigrale 2 jako lijepe utakmice, gdje je na kraju pobjedio fudbal i svi dječaci koji se ovog predivnog dana zajedno družili u Trnovi. U Trnovi se nadaju da će njihovi novi prijatelji iz Ledinaca uskoro biti u prilici da im uzvrate gostoprimstvo. Dječaci iz mjesne zajednice Ledinci nemaju priliku da organizuju utakmice na svojim terenima, odnosno u svojoj mjesnoj zajednici, zbog toga što imaju problem sa terenima za sportske aktivnosti i zato bi se ja kao sportski radnik i trener u školi fudbala Trnova iz Donje Trnove priključio njihovom apelu da se i njima pomogne u vidu izgradnje sportskih terena kako bi se ti dječaci družili na sportskim terenima, a ne u kafićima. Sportski susret u Donjoj Trnovi imao je i treće poluvrijeme, koje su mladi iz ovog podmajevičkog sela i njihovi gosti iz Bijeljine iskoristili da se bolje upoznaju.